bakomeje kwihisha ndetse bakomeza kugenda bategura amayeri atandukanye, imipangu yo sinakubwira, ariko ibyinshi byagiye ahagaragara. Muri aka kanya nyemerera tugaruke ku mayeri ya FDLR nyuma yo gutsindirwa hafi ya Goma. Uyu ni umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umutwe w'iterabwoba wagerageje kwiyoberanya kenshi gashoboka kugira ngo urebe ko wamara kabiri, yewe rimwe na rimwe twawumvaga wahungabanyije umutekano w'u Rwanda nubwo bitakundaga kuwuhira, ariko mu by'ukuri raporo zitandukanye zakomeje kugenda zihishura amayeri yawo, ari nayo tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro. Nkwibutsa ko iri ni ijwi ry'akarere, niba ari ubwa mbere dukurikiye kandi subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana n'ubundi mu yandi makuru yacu atandukanye mu biganiro bidasanzwe, by'umwihariko byibanda mu makuru yo mu karere, aho tuba tugaruka mu bihugu bitandukanye ibigize aka karere, ndetse tukanibanda nko kuri M23, amakuru akomeje kuvugirwa mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo leta y'u Rwanda tuyigarukaho, Uganda, za Kenya ndetse n'andi makuru atandukanye aba yagiye atangazwa n'imiryango mpuzamahanga, ariko by'umwihariko agamije kugarura amahoro ndetse no kuvana amakimbirane muri aka karere. Ibyo byose rero nibyo tugenda dusobanura ndetse tukabikugezaho umunsi ku munsi, niyo mpamvu ubusabwa kubana nanjye kugira ngo byose ahatagira na kimwe kigucika. Reka rero muri aka kanya tunyaruke rwose twihute nkubwira amayeri atandukanye FDLR ikomeje kugenda ikoresha nubwo amenshi akomeje kugenda amenyekana nyuma y'uko itsindiwe hafi ya Goma. Abarwanyi b'uyu mutwe mu by'ukuri bahereye ku kwivanga n'impunzi z'abanyarwanda kuva mu myaka myinshi ishize, bageze kandi ku kwivanga n'indi mitwe y'inyeshyamba bahuje ingengabitekerezo ndetse no kwivanga n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FDLR ibifashijwemo n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ubwo ndavuga umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yongeye kwiyubaka mu bushobozi, aho abarwanyi bayo bikuba inshuro nyinshi uko bwije n'uko bukeye. Yakomeje kugenda ihabwa ibikoresho bigezweho ndetse ikomeza kugenda ihabwa imyitozo ndetse n'umushahara uhoraho. Iyi ni imyitozo n'ubundi bivugwa ko isanzwe ihabwa n'ubundi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri Gicurasi 2025 niyo ibigarukaho neza ikanabisobanura, aho ivuga ko ubwo ihuriro AFC M23 rwose ryari mu rugamba rwo gufata umujyi wa Goma muri Mutarama, abarwanyi ba FDLR bagize gutya bagakwira imishwaro kugira ngo bagerageze kwihisha ndetse rwose abarebe yuko bakiza amagara yabo. Nk'uko iyi raporo ibyemeza, ngo hari abarwanyi ba FDLR bari mu bice bitandukanye muri teritwari ya Rucuru, Masisi na Nyiragongo, ariko abayobozi mu by'ukuri babo ngo bavuye mu nkengero z'ikirunga cya Nyiragongo no muri pariki ya Virunga kubera ubwoba abari bafite bwo kuba baraswa na AFC M23. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa cyane ndetse biranacikika, abantu bavuga bati FDLR yakwiriye imishwaro, yikanze ibisasu bya M23. Ni ibintu byinshi, ni inkuru nyinshi zitandukanye zakomeje kugenda zivugwa. Mu by'ukuri uyu mutwe w'iterabwoba ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wakomeje kugenda ugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, yewe rimwe na rimwe ukanabigerageza uciye mu ishyamba rya Nyungwe ukagabayo ibitero, ariko mu by'ukuri bikarangira abibaye iby'ipfabusa. FDLR ni ukuri yavuye mu kigo cya Miyanja muri teritwari ya Waikare na Rukweti muri Masisi, aho yatangiraga amahugurwa y'ingengabitekerezo yo kwanga u Rwanda ndetse n'imyitozo ya gisirikare. Aya ni amakuru nayo yakomeje kugenda avugwa ndetse yaje kubasobanurwa ndetse ashyirwa hanze. Nubwo kandi ngo ibirindiro bihoraho bya FDLR mu nkengero za Goma bitakiriho, ariko abarwanyi bayo baracyahari, ariko bamaze kwivanga n'imitwe yitwaje intwaro igize ihuriro Wazalendo rishyigikiwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha impuguke za Loni zikomeza zisobanura ko abarwanyi ba FDLR bivanze mu mutwe wa CMC-FDP uyobowe na Dominique Ndaruhutse bakunze kwita Domi muri Bukombo, ni mu gihe kandi abivanze no mu mutwe wa IPCRC ya Janvier Karayiri na UFIE-DPC yashinzwe muri 2023 muri Nyiragongo no mu bice byegereye Goma. Ni ukuvuga ngo zihamya ko nyuma yo kwisuganya binyuze mu buryo butandukanye, FDLR yagize uruhare mu bitero bito byagabwe ku birindiro bya AFC M23.
tariki ya 27 Kamena 2025 murabyibuka neza nibwo u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagarariwe n'ubundi na Perezida Donald Trump. Mu ngingo z'ingenzi mu by'ukuri zigize aya masezerano harimo gusenya umutwe wa FDLR ndetse rwose ukavaho vuba cyane kuko u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Amerika byose byamaze kwemeranya ko uyu mutwe w'iterabwoba ari ikibazo karundura ku mutekano w'akarere muri rusange, usibye no ku Rwanda gusa. Mu by'ukuri mu gikorwa cya Rwanda Convention USA cyabereye muri Amerika mu ntangiriro za Nyakanga 2025 nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragarijwe impungenge zikomeye cyane ko gusenya FDLR mu by'ukuri bishobora kuzagorana. Ndagira ngo unyumvire uko yabasubije. Izi mpungenge mu by'ukuri zashingiye ku kuba FDLR imaze igihe kinini yarivanze n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi bayo abari baramaze guhindura imyirondoro, bamwe bakita abanyekongo, n'andi mayeri uyu mutwe wakomeje kugenda uhimba kugira ngo rwose utazasenywa ukarandurwa burundu. Mu by'ukuri Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko koko FDLR yakoze ibishoboka kugira ngo kuyitahura bitazoroha, ariko ku Rwanda ruzi aho abarwanyi bayo baherereye ndetse ko rucanye ku maso rwiteguye kumenya buri kimwe cyose cyerekeranye na FDLR paka kugera ku munota wa nyuma uyu mutwe w'iterabwoba ukomeza kugenda uhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange uranduka ukavaho burundu. Ni mu magambo yiwe yagize ati, ariko ayo makuru yose ya FDLR natwe rwose tuba tuyafite aho bari n'amayinite barimo, ku buryo rwose kuba baringijwe mu ngabo ntabwo bashobora kwigira nyoni nyinshi ngo bagere gutya ngo batwihishe burundu ngo bizabashobokere. Batabo bantu muvuga ntabwo tuzi aho bari. Ati usibye no kwinjizwa mu ngabo binjijwe rwose no muri Wazalendo. Aya ni amagambo ya Minisitiri n'ubundi Olivier Nduhungirehe yagarukagaho ubwo yari ari muri Rwanda Convention USA ya 2025 yaberaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko aho bagarukaga ku kibazo cy'umutekano mu karere ndetse akibanda nyine kuri uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ukomeje kubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri u Rwanda rwo hari uburyo kirusobanura FDLR, aho ruvuga ko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10 bivanga mu baturage iyo bamenye ko bashobora kugabwaho ibitero. Baravuga ngo iyo umuntu amenye ko hari umuhiga cyangwa akamenya ko hari utamwifuriza icyiza cyangwa yifuza kumurandura, bityo ahitamo kwihisha. Nabo rero ngo niko babigenza iyo bumvise hari ingamba nshya zafashwe, bagira gutya bakiraba mu baturage bakivanga bakagerageza kwihisha. Ayo ni amayeri bakomeje kugenda bakoresha, ariko ngiye nakubaza ngo se koko aya mayeri azabahira ko Minisitiri se n'ubundi w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yamaze kuvumbura nyine aho bihisha bose, nk'uko yabitangaje n'ubundi muri Rwanda Convention USA 2025 avuga ko aho baherereye hazwi ndetse ko badateze kwigira nyoni nyinshi. Mu by'ukuri koko bafite ubundi buhangange buzatuma bihisha. Ni ibitekerezo bya benshi bikomeje kugenda byandikwa, amapaji mashya akomeje kugenda asomwa ndetse n'andi asohoka. Ni nayo mpamvu nawe hari icyo wabivugaho. Muri uyu mwanya afata akanya gato utanga igitekerezo cyawe, utubwire mu by'ukuri wowe uko ubibona. Urabona koko FDLR izashyirwa ikarandurwa? Urabona se FDLR koko ishobora kuzakomeza ikabaho igakomeza guhungabanya umutekano gutya? Ese aya masezerano amaze gusinyirwa i Doha muri Katari, by'umwihariko hagati ya 23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ayo urabona hari icyo ashobora kuzakora kuri uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR? Byose rero reka tubihanga amaso, dukomeze twitege mu by'ukuri umuti ugomba kuzabivugutirwamo. Gusa aya masezerano n'ubundi avuga ko agomba gusinywa bihereye kuri tariki ya 8 biterenze tariki ya 18 Kanama. Turizera ko byose azabishyira ku murongo kandi mu by'ukuri bigakemuka. Nubwo rwose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuba ibindi, aho bamwe bari kuvuga bati se M23 mu by'ukuri yabe yarenze ku masezerano.
Ibi ngibi byose biri kugenda bitangazwa nyuma y'uko M23 igeze gutya ikanga kurambika intwaro hasi, ikavuga yuko itazasohoka muri Goma guhereza ubuyobozi n'ubundi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu by'ukuri hatabanje kuba ibiganiro bifatika ndetse n'impamvu mu by'ukuri za politike zimbitse zibibemeza, kuko baravuga bati dushobora kurekura ahantu twafashe n'imbaraga, ariko ugasanga ibyo twasinye mu masezerano byose n'ibyubahirijwe bihinduwe n'ubundi na leta ya Kinshasa, ubwo ndavuga ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa, impuguke zirandika, abasesenguzi bakandika, niyo mpamvu ngira ngo byose n'ubundi dukomeze tugende tubikugezaho by'umwihariko mu ijwi ry'akarere. Niyo mpamvu gusaba gukanda subscribe, ugafungura inzogera, nyabona ukanakanda like kugira ngo iki kiganiro kigere no ku bandi bantu benshi, bityo dukomeze twubaka umuryango mugari rwose ukugezaho amakuru atandukanye, dore ko amakuru tuyatanga ntabwo tuyahisha rwose, turayabatangariza mukayamenya gatanu ku kandi. Reka twongere duhure rero mu yandi makuru yacu atandukanye, ndaza kuba kumugezaho mu masaha ari imbere. Imana ikumpere umugisha.